آزادی از با تحولات اخیر از تاجیکستان و جهان و من شالوی گلخوجه در خدمتتان. قبل از تقدیم مطالب امروز 22 ایون به سرخط موضوعات توجه کنید. طالبان افغانستان گذرگاه شیرخان بندر را به دست گرفته برای حمله به پایتخت ولایت قندوز آمادگی میگیرند. تکراری وضعیت و یا نگرانی از خروج دوباره کووید 19 در تاجیکستان، مقامات آمار نمیدهند بیمارخانه ها آماده می شوند. و در یک گزارش خواهیم دید که چگونه بناهای بلند آشیانه جای ساختمان های کهنه و پس منزل را می گیرند و سیمای دوشنبه را تغییر می دهند. بسیار احتیاط کردن در کار، چون که اینها انعکاس حیات مردم هست. در پی نشر خبرها در رابطه با سقوط شیرخان بندر، مهمترین گذرگاه گمرکی و تجارتی تاجیکستان و افغانستان به دست طالبان، مقامات محلی در ولایت ختلان میگویند وضع در این منطقه مرزی آرام است. طی چند روز اخیر وضع در ولایت‌های شمالی افغانستان هم مرز با تاجیکستان ناآرام‌تر شده است و چند ناحیه به دست طالبان افتاد. رسانه‌های محلی افغانستان اطلاع دادند که صبح امروز گذرگاه شیرخان بندر را طالبان تصرف کردند. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد. راه اصلی که تاجیکستان را با افغانستان می‌پیوندد محض گذرگاه شیرخان بندر و پنج پایان محسوب می‌یابد. با گذشت یک روز از اعلان رسمی موجودیت کرونا ویروس در تاجیکستان، مقامات تا هنوز هیچ شرحی دیگری در این باره ندادند. معلوم نیست که تو این دم گرفتاری چند نفر به این بیماری در تاجیکستان ثبت شده است. مشاهده خبرنگاران ما نشان داد که بیمارخانه های کلانترین دوشنبه به قبول بیماران گرفتاری کووید 19 آماده می شوند. تفصیلات را در گزارش مولارجب یوسفی و شهلای عبدالله می بینیم. این نفران با نگرانی از وضع خویشاوندانشان به نزد بیمارخانه سرایتی شهر دوشنبه آمدند. پیوندان آنها با نشانه‌های سرایت به کرونا ویروس به اینجا آورده شدند. کسی را به داخل راه نمی‌دهند. تاو که داشت یکم ساعتی که بردیم گفتن که تاو دوره همونجا قبول میکنه. برام قبول کردن. حالا در دوشنبه اساساً بیمارخانه سرایتی کرانتین است. حالا شخصان گرفتار به کووید 19 و التهاب شش در بیمارخانه سرایتی و شفاخانه معروف به یکم سویتسکی بستری اند. در دیگر بیمارخانه های دوشنبه به مانند قریه بالا بیمار را تنها تشخیص کامپیوتری میکنند. در صورت آشکار شدن نشانه های کووید 19 بیمار را به بیمارخانه کسری های سرایتی یا شفاخانه یکم سویتسکی میفرستند. وزارت تندرستی تاجیکستان تا حال نگفته است که در پی خروج دوباره کووید 19 در کشور چند نفر به این بیماری مبتلا شدند. در بیمارخانه های دوشنبه گفتند که معلومات ها را به وزارت فرستادند و شام امروز خبری رسمی پخش می شود. در چنین حالت نامعینی برخی پزشکان از آن نگرانند که به توجه ساکنان می تواند وضعیت را بدتر کند. مردم ما مدنیت بلند طبی قریب که ندارند یا داشته باشند کمی از آنها دارند. 80% زیادتر به همون چیزهایی که هر روز دکترها میگویند طریق وسایل عموم اعلام کرده میشن اونها رعایت نمیکنند. نه همشون با نقاب میگردند یا اینکه در بازارها یا خدا نکند اگر اون کسی نزدیک شما فوت کند در جنازه ها. مشاهده ما در خیابان‌های دوشنبه نشان داد که نه همه ساکنان نقاب طبی دارند. ماسک دارم در کیسه من نباید اشخانه برو اومدیم. در خونه دارم فراموش کرده امروز. ای پگه نصیب باشه میکنیم. احتیاط کردن در کار کو ای کسل. هر کی کند خودش به میکند، احتیاط کند همه کند، همین کسلا نمیشد زیاد. وقت برای این نفران در انتظار خبری از پیوندانشان آهسته می‌گذرد. برخی آنها از تکرار وضعیت سال گذشته ترس دارند. مولارجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه. روزی گذشته چند ساعت قبل از آن که مقامات توجیک بازگشت کووید 19 به تاجیکستان را تصدیق کردند، همکارم نگاره فضل‌الدین در کوچه های دوشنبه نظر ساکنان را درباره مایکوبی پرسید. گفتن که رایگان واکسین نکردن. من البته بگذارم واکسین نکردن این برای ما شرط است. چون که من ببینید که باز یک برهم خورد باز اوجش کنم. پدر مادر من هم همجا دکتر کار میکنن. مثلا همشون واکسین گذراندستن. آیا بیمارا بسیار بیماریا و بیمارا راضی نمیشوند که مثلا
ай куҷо мақсад медонем ина дар Россия гузарондастан و дорам мо соз нашидастан сусу некем ҳами духтур як чира медонам мақсад гузарондаста лучше гузаронам мақсад барои саломатӣ пешгирии хичон. ман аз дору ва сӯзандору ҳассосият дорам. аз ин рӯ аз эмшавӣ метарсам. ба ҷуз аз ин ман дар бораи ваксина ки метавонад таъсири манфӣ расонад назарҳои зиёди манфӣ шунидаам. ҳамин духтуро ки чизе гуфтаам уро кардан дар кора барое ки духтуро навсар медонанд аймора не намехоҳам ки ем гузаронда шавам оид ба коронавирус. дар дигар хориҷҳо ҳастанд ки орзу мекунанд бо пул бо маблағҳо инро харидор мекунанд ба мо бепул омада истодааст. нисбат ба эмшавӣ назари нек дорам. агар ин гуна имконият бароям фароҳам шавад ҳатман аз он истифода хоҳам кард. пешгирӣ гирифтан дар кор хай ихтиёр ба худтон аст. барои бемор нашудан ва зарари худро дар ҷомеа нарасониданаш беҳтарин аст. ман намехоҳам аз COVID-19 ваксина гирам барои он ки ман худаш рӯи саломатиям соз аст ва ман агар ваксина гирам побочный эффектият ин безеб мешавад. баъди он ки рӯзи 21 июн Истиҳоди ҷумҳуриявии мубориза бо COVID-19 дар Тоҷикистон вуҷуди гирифторӣ ба коронавирусро эътироф кард, Нигораи Фазлиддин аз сокинони пойтахт суол намуд ки то куҷо аз хуруҷи дубораи ин беморӣ ҳарос доранд. мо бояд ҳамавақт ҳеҷ натарсем, мо ҳамавақт худо битарсем ки худованд назанад. Не все соблюдают режим. қоидаҳоро на ҳама риоя мекунанд. дар ҳар сурат ҳамаи ин қоидаҳоро бояд риоя кард, ҳарчанд хеле мушкил аст. бубинед ки вазъ дар нақлиёт чӣ гуна аст. нақлиётҳо пур аз мусофир ҳастанд ки хеле хатаровар аст. бинобар ин метарсам. Конечно, боимся. вақте ки ягон нафар мегӯяд ки ана ин беморӣ омадааст, ана мо ин хел мешавем ё ки он хел мешавем, ана ман бемор мешавам, ӯ аллакай ба системаи асаби ӯ таъсири манфӣ худро мерасонад ва ӯ аллакай рӯҳан худашро ба ҳамон беморӣ омода месозад. Ман ҳамин як гапа медонам ки забони русӣ карти самовнушение первый способ самолечения. бояд ҳамира кошиш кунем ки аз битарсем аз ин мараз. бисёр як марази хатарнок аст, ҳатто бисёр ҷони бисёр касоро гирифта. ҳама чи дарси инсона ковид наметарсем. خود نمیدونم کار پروردگار خود چی گفته نمیتونیم خسار میکنیم شکر صحت هم میشیم شکر همه دست شکر میکنیم هر کس که اراده مستحکم دارد هر که خدا خوب احتیاط میکنه خود نزدیکان احتیاط میکنن ان شاء الله خدا معجزات کرده میتواند. В том году больше боялась, в этом году меньше. соли гузашта бисёртар метарсидам. имсол на он қадар. дар ҳар сурат дар дили одам шубҳа ва тарс ҳаст. Страх, конечно. خدا دادگی درد است لیکن احتیاط نمی حیات گفتگی. барномаро идома медиҳам. дар шараки Фархор ки яке аз рудхонаҳои бузургтарини Тоҷикистон фақат 2 километр дуртар аст, мардум ва кишоварзон аз камобӣ шикоят доранд. онҳо мегӯянд замоне аз лӯлаҳои хонаашон об фаровон ҷорӣ мешуд, аммо солҳост ба сабаби беэътиноӣ дар пок кардани наҳри Шаҳрак мардум об надоранд. маҳмудҷони раҳматзода гузориш медиҳад. бобои Иззатулло дар боғи ҳавлияш кишту кор мекунад, вале аз беобӣ ҳосил гирифтан наметавонад. 25 сол зиёдтар шуд ки дар водопровод омадаги нест. ин чарх дар назди хонаи Иззатулло Абдураҳмонов насб шудааст ва солҳост аз беобӣ намечархад. дар гузашта бо ҳамин чарх боғчаи хонаашро сероб мекардааст. ҳоло корношоям аст. мо дар ҳалқаи дароҳоямон дар дохили ноҳияву қишлоқҳои мо қоқию хушкию беобӣ. аробаву зарфҳои пластикии 300 литраи сохти Эрон дар ҳар хонадон. дар хонадони Гулбаҳор Бароталиева як нафар вазифаи обкаширо иҷро мекунад. ӯ ҳам мисли Иззатулло Абдураҳмонов борҳо ба дари ҳукумат рафтааст, вале бенатиҷа. ова мехарем дарахтора бин ам мардак мега ку як дарахт калон ку як фарзанд калон ку келной бечора муктана ӯ кашира اون عربام ندیدای بشکام ندیدای دیگه حلایده میشوه اگر نه ودم پرواز داشتیم در نمجا میزدیم او بود یاری قلمستی پر بود لو بلو نیست دیگه هیچی. در حکومت ناحیه فرخار گفتند که مشکل را میدونند. سروزیر هم در یک سفر مسئله تامین ساکنان با آب را مطرح کرده است.
рустам раҳматзода гуфт ки онҳо аз ҳудуди шаҳраки фархор оби тозаи ошомиданӣ барои сокинон пайдо накарданд. ӯ гуфт ки об аз ҷамоати ғайрат пайдо шуд, аммо барои баровардану кашондани он $15 миллион лозим аст. вазорати рушди иқтисод, вазорати молия, дигар сохторҳо ва супориш дода шудагӣ аст ки барои бо об таъмин кардани шаҳраки фархор ва дигар минтақаҳои фархор чораандешӣ кунад. доди сокинон аз беобӣ дар фархор сол то сол баланд мешавад. мегӯянд ки то ҳол мақомот барои бо об таъмин кардан кореро анҷом надодаанд. ҳоло 70% ноҳияи фархор аз оби ошомиданӣ ва полезӣ танқисӣ мекашад. сокинон мегӯянд онҳо дар 2 километраи рудхонаи 5 қарор доранд. мешавад ҳукумати ноҳия ва марказӣ аз ин рудхона ноҳияро обёрӣ кард. маҳмуҷон раҳматзода, озодӣ, фархор, ҳаммарз бо афғонистон. ҳар сол ба муносибати ҷашни истиқлоли Тоҷикистон бинову иншооти нав сохта ва ба истифода дода мешаванд. имсол ки 30-умин солгарди мустақилият таҷлил мегардад, зоҳиран сохтмони асосӣ дар пойтахти кишвар аст. дар ҳамин ҳол бархе аз мусоҳибони ба Радиои Суфӣ мегӯянд баъди ба истифода додани иншооти ҷашнӣ дар аксари онҳо камбудиҳо ошкор мешаванд. ҳоло дар шаҳри Душанбе бузургтарин боғ ба унвони боғи Истиқлолият дар масоҳати 30 гектар бунёд мегардад. сохтмони ин боғ, ки дар ҳоли анҷомёбист, дар ҷои маҳаллаи зисти сокинон, чанд корхона, бинои нави Бонки Миллӣ дар маркази Душанбе сохта шудааст. қарор аст ин боғ то рӯзи ҷашни 30-солагии истиқлолияти Тоҷикистон дар моҳи сентябри соли ҷорӣ мавриди истифода қарор бигирад. агар нафари 5 соли ахир дар шаҳри Душанбе набуд, эҳтимол бисёре аз хиёбонҳои пойтахтро фарқ накунад. зеро биноҳои 15-20 қабатӣ ба истилоҳ мисли занбуруғ ба ҷои биноҳои кӯҳнаву пастманзил қомат боло мекунад. теъдоде аз сокинон бар ин ақидаанд, ки бояд чунин бошад ва ҷои тамоми манзилҳои пасту кӯҳнаро баландманзилҳои ороставу муосир иваз кунад. шаҳрмо ҷо танг аст. мана заминои овия иҷоза наметиҳад. ҷо танг ба ҳамин сабаб мекунад. рафта як олими нигуфте рафта ҳамин Тоҷикистон сари одам 2 содиқа замин мерисад. аксари ин дигаргуниҳои зоҳирии симои Душанбе бар асоси нақшаи генералии сохтмони шаҳр сурат мегирад. теъдоде аз сокинон аз он нигаронанд, ки бархи биноҳои баландманзили азим шароитҳои оддии зиндагиро надоранд. масалан майдончаи кӯдакон нест дар ин ҷо, теплотрасса гузарондагӣ нест дар ин хонаҳо. биноҳо тамоман обод шудагӣ нестанд дарунаш. дар мавҷи дигаргунсозии симои пойтахт дар баробари биноҳои воқеан ҳам қадимиву фарсуда, бархе биноҳое низ тахриб мешаванд, ки ба таърихи Тоҷикистон рабт мегирад. коршиносон ва муаррихон бар инанд, ки ин гуна биноҳо барои наздикони гурӯҳе аз афроде, ки дар гузашта дар сохтмони он ширкат доштанд ва ё дар он кор кардаанд, арзиши бисёр дорад. осорҳои таърихиро дар шаҳрҳо бисёр эҳтиёт карданд дар кор, чунки инҳо инъикоси гӯем ҳаёти мардум ҳаст. дар шаҳри Душанбе ҳамчунин барои бунёду тавсеяи роҳҳои мошингард низ шумораи зиёди манзилҳои зист, дукону мағозаҳо низ тахриб мешавад. албатта бар ивази ҷуброни молӣ. вале мавридҳои зиёд буданд, ки сокинон аз маблағи ҷуброн розӣ набуданд ва ҳатто муддате намехостанд манзилҳои зисташонро тарк кунанд. ва дар Тоҷикистон бо ёрии молии Сафорати Амрико 5 маркази нави ҳамкории милитсия ва ҷомеа бунёд карда шуд. Сафорати Амрико дар Тоҷикистон имрӯз бо нашри изҳорот хабар дод, ин марказҳо дар навоҳии Қубудиён, Ҷайҳун, Фархор, Истарафшан ва Исфара ифтитоҳ ёфта шароит фароҳам меорад, ки намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ бо кормандони милитсия барои муайян ва ҳалли мушкилоти амнияти маҳаллӣ ҳамкорӣ намоянд. ин хабари охири барномаи имрӯз аст. ташаккур аз шумо, ки то ин лаҳзаҳо ҳамроҳи мо будед. хабаргузоришҳои дигар дар вебсайти Радиои Озодӣ аст. фардо ҳамаи шуморо бо хабарои тоза мунтазир хоҳем буд. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдор.